Da li znate šta je taker fee na Binance i? Prilikom svakog trejda plaćate malu proviziju, ali uz pravi pristup ta naknada može biti još niža. Binance je trenutno top svetska berza po obimu trgovine, mnogo ljudi je bira upravo zbog najnižih provizija i velikih mogućnosti. Uz moj referral kod možete odmah dobiti 20% popusta na sve fijeve. To znači da praktično svaki put kada kupujete ili prodajete plaćate manje Binance a više ostaje vama. Fee nivo se određuje prema vašem obimu trgovanja u posljednjih 30 dana. Što više trgujete, niže su vaše provizije. Početni taker fee je samo 0,1%, ali uz viši nivo možete platiti manje. Na order panelu uvek proverite pre izvršavanja koliki je fee i iskoristite fee kupon ako imate. Uštede se brzo akumuliraju. Ako pogledate ovaj primjer, $4, 200 profita za samo 30 minuta. Uz niži fee, deo tog profita bi zapravo mogao biti još veći. Upravo zato je važno koristiti sve prednosti koje Binance nudi. Preuzmite Binance aplikaciju i unesite moj referral kod pri registraciji. Smanjite fee, povećajte svoj profit. Link je u opisu videa.